Mateo okapitulu akwinyavalile chenana. Kovaso ye sambata echitekelya tete kosimano lya fetikao kutsa ocha Maria umagadala kwenda Maria ukwavo veya okunyula keleva kwenje tala kweya ochilema wechalwa mamaungelo wa Yehova waloka kilu kwenje weya watingulula koe weliacho kwenje watumalako kwenje okumoleha kwaye kwasoka ndechilya kulo luwalo waye uyela ndechikokoto olonda vululyo lulumila usumba kavali kwete yu yalingando vivimbi ngelo wapyala kai hati koka kali lusumba momo ndichi okuti busanda Yesu wabaleliwileke kulusu mulokemo momo wapinduka ndechi apopele ejwi ndotali apangala apekelele kwendilo mbili kasapwili olondonge vya ihoti wapinduka kovilangu kwenje tali uliangeli kongalileya oko vukomwila tali ndo chisapwili nje vatundalo mbili keleva lusumba lonjolela yalwa nje valupuka okukachisapwila olondonge vyayi kwenje tala Yesu wang'wenhela lavo ati kalungi ovo vamako vokwata kolomai kwenje vofendela ocho Yesu wapyala vo hati koka kali lusumba kwendi kapang'inyiva kwetuwa kuti vaende kongalileya kwenze oko vakamwila osimbo vakalalo kwenda tala olonda vululi vimwe vyeya vimbo vyasapwila ovitunda vinene vina vyosi vyalingiwa kwenje chi valiongolola kumwe lovakulu ocho valimba onumbi kwenje vaiha aswalali olombongo vyalwa vati lingi hoti olondonge vyaye vyeya uteke kwenje vyeyombolo osimbutwa pekela kwenje ndaondaka eyi iye vala kunguluvulu tukolivondela hatuvupi ongwele ocho vatambula olombongo vyacho kwenje valinga dechi vaimbiwa onumbi kwenje ondaka yacho yasandoka pokati ka Vayudeya toke ketalililo pai olondonge kwila mosi vyaenda kongalileya toke komunda ina Yesu avatukwila kwenje chivo mola vofendela pai vamwe vatatana kwenje Yesu weya kokwavo wapyala vo hati vyali wosi wokilu lo wokilu lyeve wanyihiwa ocho kwendi katabisi olofeka vyosi ocho valingilondonge vapapatisilivo ntuko ya tate la mola kwenda Espiritu Santo valongisiyo kulingo vina vyosi ndokundikila kwenze ameng'asilene kumwe oloneke vyosi toke kesulilyo lwaye